यक्को दनिहनिसे हनावया चंगु जले जल प्याख यलया महानगरपालिका स्थित हरिसिद्धि भवानी त्रिशक्ति देगले सोमबार सुथनिसे जात्रा जुगदु तेरस फागु पुनि खुनु हरिसिद्धि भवानी या जात्रा याइगु ख सुथनिसे देवी या त स्थानीय लाछिते हेव द्यो प्याख हुलिगु सुरु या व जात्रा न हे ठुगु जात्रा शंकराचार्य महर्जन जात्या स्थानीय बासिया त देवपाला कठन लिया पूजा या व्यवस्था यागु परम्परा ह्याकुगु थैगु मान्यता दु त्रिशक्ति भवानी या जात्रा या छोले नि गुम देवपिनिगु पूजा या तान्त्रिक जल प्याख निछि अंक केनिगु चलन दु थते निछि अंक केनिगु जात्रा रामायण व विष्णु पुराण या बाखले आधारित देव प्याख हुलिगु ख नापा यमरी पुनु खुनि निसे 16 तक केनेगु प्याख फागु पुनि खुनु कोचाइगु द्य प्याख थौकने निनु जक यमरी पुनि व होली पुनि खुनु जक केनेगु याना व चंगुदु जल प्याख कोचाका बहनी पंचबली तक बिगुयाई छु दन्ह त्रिशक्ति भवानी या छिन्निदया जात्रा जुगु खसा उगु इया छोले धौख्य पनौती व पशुपति लगायत सोनि गया थिथि थासे एंगा जल प्याख क्यंगु ख धौखिले चोपी स्थानीय बासी तेसा त्रिशक्ति भवानी या त कुलदेविया कथा पूजयाई हरिसिद्धि भवानी गुठी जल प्याख या नीति ग्वाली यागु याना वया चंगुदु थोप्याख या त नेपायन हापांगु फापा पुया तगु द्य प्याख कथन इतिहास निथना तगुदु